And obi dị m ụtọ na ihe anyị na ha kpara ihe a na-arụ tutu afọ a na-agwụ mebi ebe Disemba na ha ga-arụcha ọrụ niile. Commissioner, there's a lot of work. A lot of work here. So from the beginning, all the way, they need to distill it and clean it up. And then you'll be happy that you're in Aba. And that's what we have come to do. So the contractors are going to cooperate with you and cooperate with them. So that this place will be more travel once again. Track for Muma Road when I get to realize the road. 4 lanes. And dog a see on Muma Road. For na Old Express. So only Chasre Egariadia.
all straight, one way. When we have got a disturb, I'm sure not to do the matter and area neighbor. All my good kind in an answer. I am not the one. No, Njenje ka anyị keep aba clean. Ndị asepa ga-ewetara unu bin. So onye ọ na-nwere ihe a na-etufu etufu ya etinye ya na bin.